تماشاوانین هجا دم باش دل بخوین دارم و جاره هف پیوینه که گلکی تایبت جوارا پیش کشت کم میوان من یه و جاره یکمین جاره که دبا میوان تلویزیون که کردی اوجی ربال الاسد بسمام سروک سوری بشار الاسد و کر رفعت الاسد باوی دمک یک کسین هری بهز بو لسوریه دنابرا باوی و آپوی سروک برای سوری حافظ الاسد ده انک پرسکریک در کتن جبروی کیجی او نچار بون جسوری در کفن و بچن لفرنسا لپاریسه بجی ببن و دمه ربال الاسد 9 سالی بو او نها نکاره بگمان وگر باجار خواه شامه کلوه داره جدایک بویه لکلکا کار خواه کارسازیه او نها کسایتیه که سیاسی جوانه پروژه وی هنه آرمانجین وی هنه ناخوازه هم پسمام خواه بشار الاسد سروک سوری هم جی بنمالا خواه هم جی سوری دوی روشا خراب دا ببینه ربال الاسد سروک ریخستن آزاد و دموکراسی و لسوری یا سوریه نها جی اسپانیا دبا میوانه من برز الاسد بخیر هاتی کیف خوشم که دبی میوانه منو دبی میوانه روداوه و که یکمین تلویزیون کردیه که هف پیوینه که وها تایبت لگلت چیه دکه حز دکم بزانبم آرمانجین تاین سیاسی چنه جبرکو مبره توک کارسازه کی ناسکری نها امتا بهتر کسی که سیاست مدار دبینن بروجرام انت بروجه انت چنه دواري سياسي ده. اهلا وسهلا فيك اخي الكريم، شكرا على الاستضافه. طبعا بخيراتي براي هجا سباس جبو ميفانداري كرنا من وكا هون دزانن و تجي قوت سالا 1984 از القلبافي خوا جسوريا دركتم و از 9 سالي بوم امراستي ظلمه كمازن هاتن جيانا لغريبية جي قالكي زحمت بو تابت جبو كسكي كو مظلوم با افهشت از درباسي واري سياسي بم جبوكو اسكار بم ذقرم سوريا ولكيلكا قلي خوا راوستم وزاليكاريا ولات وخلكي خوا بكم باوي من دما الزاروك بوم بردوام بحثا ديمقراسية دكر بحثا قرنقيا ديمقراسية لسوريا ولاتين عرب دكر حتى سالة 1984 جي كوفاركاوي بنافي فرسان هبو كوج آلي ريجيمي و هاتا قرتن لو ما سالة 1986 باوي من في كوفاري لقل كوفارين دن دوباره فكر وحتى سالة 1997 بردوام بو قويدمي تورا نوچگانيا عربي هاتا فكرن ام هرتم دبيجن دفي ديمقراسي و آزادي لسوريا هبا جبوكو ام كاربن باشتي و آرامي وكا يقل بجين شخوا تودزاني لسوريا برنگيا جوان هيا كرد أرمن تركمن شركس براين مين مسيحي وبيكاتين أولا إسلامي هنا ديمقراسي رياك وأمتيدا بولاتيبون بحسكرن أشتي بجين لهمو ولاتن عربي بقشتي تيقشتنا كشاش درباري ديمقراسية هي أو هاد بينن ديمقراسي واتا براني دسلاتي بدس بخا و طولا خوا جي كمينان هلدا و بكو جا و افجي ناي قبول كرن تو دزاني دما كوا ام لسوري بون ام زاروك بون ام دناف بويرن اخوا مسلمين دا جيان كوي دامي ترور هبو لسر ناسنامي خلقيت كشتن سلوغانا وان جبو كشتنا كمينين وكا علوي درزي اسماعيلي هبو برهالقرق قوتا قماني تيدا هبو شاندن برمالا كوما تيدا لأوتسترادا مزي جيان دكر لأو برهالقر جالي هيزن أمني و باسوانين مالاما هاترا وستاندن وما يكسر داخستن قبويه أفهمو دبيرا من دمان براستي دما امجي سوريا دركتن من هست بظلميكر جبركو بروفاكسيونين مدياي جالي ريجيمي واخوان مسلمين هبو كاريوان او بو ببيجن كو رفعت اسد وهاكر
بحثا حمایه دکرن بحثا چیروکن دروین و نراز دکرن و هولدان دیروکا دکتور رفعت اسد و تشتی کول سوریه کربو تو نبکن دماکو سروکی خوندنا بلند بو وی زانینگاها حمسی آوا کربو وی زانینگاها لازقی آوا کربو زانینگاه حلب فره کربو رابطه خوندکارین در چوین لیکولین بلند آوا کر و تیدا 30,000 خوندکارین سرکفتی جه دگرتن شاندن خوندن ریکر در و به دهان هزار خوندکار لسرانسری سوریه شاندن در و جبوکو خوندنا خواه بردوان بکن شاندن یکیتیا سوویت یا بری اوروپا روجلات و روسیایی من حس كر في بزانه من بريز الاسد يعني تدخزي شويه حكم لسوريا ورا جوهرتن يانجي يعني حكم داريه مالبطه اسد لسوريا بردوام بك يانجي مرجنيه يعني نشرته مالبطه اسد حكم داري سوريا به نعم نحن رح المهم انا بله یا گرنگ بنارینا من دوی دموکراسیا که راستقینه با و خلق بخوا هل بجیره کی حکمی وی بکه دوی اف بجارده خلقی با ام لسوریه ام نه شانشینن مالباتا اسد نهاتا سر دسلاتا سوریه جبو حکم ملکی بکه بارتیا بعث هاتو پشترا آبی من حافظ اسد رحمه خودی لی با هاتا سر دسلاتی بردوام باوی من لکیلکاوی بو دناف پارتیا بعث ده هرتم ناکوکی هبو باوی من بانگا دموکراسی و آزادی دکر ام لسر وان نرخان مزم بون ام نل دجی کساتیا بشار اسدن ام لگل دموکراسی نه ام لگل گوهرتنا آشتیانه نه ام لدجی تندوتیجی نه جبوکو اف پیک ورن دوی دستورکی شارستانی لسوریه هبه دناف ده دوی ولاتی دبن سیاسای ده وکه هف بن و تو جداهی دناورا پیکاتین گل سوریه ده تو نبه حتی دناورا جن و ظلام ده جداهی تو نبه دناورا پیکاتیان اولان کرد و عرب جداهی تو نبه ام بخوازن سوریا سبروجه سوریا شارستانی آوا بکن تنه به ویری آوا دبه دوی وکوید ناورا همو ولاتیان و دناورا همو پیکاتین سوریه ده چه ببه جغینی وی اکیجی وندا کرنا دمیه يعني هون وغير هيك بيكون تضييع وقت لانه باشه يعني نعم. هون دخازن سيستما حكم بالتماميل سوريا ورا جوهرتن دستورة كنو ورا دانين جوهرتنين بنجاهين بن هالبجارتن ورن شيكرن نشرته هر دمي مالبطة أسد لسر حكم به ايه طبعا اكيد بگمان لی از دوباره بجم دوی بریا آشتیانه به نه دوی بریا وی اپوزیسیون را به کم دناو 10 سالان ده دید گو چکان را کرن و لسر ناسنامه کشتنه کرن براین ما ین کو نل گور ایدئولوژیا وان به کشتن براین ما ین کرد کشتن براین مسیحی کشتن جهمو پیکاتین سوریه تو کسک جوان رزگار نبو نابه ام دکتاتوری به دسالاتک اولی بگوهرن نابه سوریه وکا ایران لیوره کو بری 40 سالان شاه ایرانی راکرن و لشوناوی رژیمک اولی دانین گلی سوریه ویکی ناخوازه گلی سوریه دما سالا 2011 داکت کولانان هویه بدسخستنا دموکراسی وکا ولاتین روجاوا دکر هوی دکر وکا چاوا خلق الولاتین روجاوا بجین او جیوها بجین خلق ایرو هر تشتی لسر انترنت دبینه تو نکاری هر تشتی لسر وی بشیره تورین جواکی چه بونه ایدی لسر تلفونا هر کسی انترنت چه بویه لسر تلفوناوی همو کانالین جیهانی هنه تو نکاری لسر خلکی بشیری افتشت گرنگه لی مخابن اسلامین رادیکال و شورش دزین جبر ویه که پرانیا خلکی کلدجی رژیمه و دکتاتوریه نه باشتر دیتن لکیلکا رژیمه بن جبر کو هست پیکرن اپوزیسیون جی رژیمه خرابتره
بتعرف انت شفت اول دما کو انجمن اجتماعیه سوری هاتاوا کرن دسلو پنجی کس کوپرانیوان اخوان مسلمین بون کوم بون و وی انجمن آوا کرن وعملوا واسسوا المجلس الوطني. اف دوكومنتا جبو گل سوریه کو اوجی وک رژیمنا لودک جویان اخوا کرن نو نری گل سوریه کو قاشو دوی اوجه رژیم بگرن و خلق جی وی قبول ناکن وقررت انه انتم برانيا وانجي اخوان مسلمين بون هذا شيء مستحيل يقبله خلق مجي جبير ناكن كو اخوان مسلمين لسوريا تشكرن زحمة رژیم بگوهرن جبوكو اخوان مسلمين شونا رژیم بگره النظام مشان يجيبوا بضعه من الاخوان المسلمين. بله نافبرا و اخوان مسلمین آنجیش خوش برده نباشه. نه سالی بوی من گفت هنج سوری درکتن مشکلات نافبرا باویتا و برای بی سروکی برای سوری حافظ الاسد درکت نه سالی چوی فرانسا هین جوانی ناو کاری سیاسی دایم خواست بزنم تب لسر داخوازه باوی خواه نصیحت باوی خواه در باسی ناو کار سیاسی بوی یانجی کسی گیتنش ترا گوت بکوه ناو کار سیاسی تجیه حس کر یعنی یک اوروپا به که ریبال زود ناکوه ناو کار سیاسی نخير بروفا جيبيكي دما ازارك بوم من هست بظلمي كر دما ام جولاتي خوا دركتن ام هاتن ظلم كرن وما بروباغاندين رژیمی و اسلامين لدجي بافي من ديت و افجي هشت كوش زاركتي و باندوري لسر من بكا بشتي دمك كرد سالا 1994 از وگريام سوريا و رژیم جي هولدا لبالا فرخانه شامي من ترور بكا ويدمي من خواست بچم بوستون لور بخينم سالا 1997 جي از وگريام و 2 سالان لسوريا مام سالا 1999 دما کو از چوم سردانا باوی خو لاسپانیا بکم رژیمی لمالا ما لازقیه دا گلک کسین سیویل کودناف مالا مدبون هاتن کشتنو بریندار کرن و دمی رژیم دگوت کو قاشو لبندرک نشرعی دانه افهمو درو بو وینین ستالیتی ین جهه مالا ما و گلک مالو هوتل نزیکی مالا ما هبون لوما او بندر نبو اف ظلمهان هشت کو از بخوازم الولاتی من گوهرتنک پیک وره و دمی مشخوره دگوت اگر از کوره فلان کسم تیمه ظلم کرن گلو ولاتی نورمال و چاوا بجی تو دزانی زندان گرتن اشکنجه کرن لسوریا هیا افتش جی نای قبول کرن سال 2006 به از نرینا خو تمام بکم سال 2006 از بوم بری و بری تورا نوچگهانی عربی و من همان کار توره جو بلاف کرنا دموکراسی و آزادی بردوام کر سال 2009 ایریشی کانالا ما لسر هیوا چیکری هاتا کرن 6 ماهان و شانامه نبو پشتی 6 ماهان نقشه که دانا ما و جمره گوتن جناو خاکا سوریه ایریشتی کرن و دمی از گلکی بیزار بوم و من دناو ریخستنا دموکراسی و آزادی ده کار دکر ومن ويدمي برلمانترين بريطاني ألمان وهمو ولاتن أوروبي ديتن من جوان دقوت ناب أفتش شيبه أم كومبانيا مدياية بريطانية وشخاكا سوريا ريشيمتي كرن تكس أليكاريا مجيناكا ومنكارن وشانا خوا يا تلفزيوني بردوام بكن لما من دوی چارچوبه ده کاری خو بردوام کر و برفراهی ایدی من بانگا دموکراسی و آزادی لسوریه کر بشكل مكثف اكثر للديمقراطيه في سوريا. اسد تدبيجي هون دركتن وتقالك جاران راستي سويكاستي هاتي اغتيالات خواستن تبوكوجن يعني تبريندار بكن بشتي كنت دركتي دربه بس مامتا سروكي سوريا نها بشار الاسد قد برنگه کی جرنگان بوره نکته پیوندی لگل و ناخفی جبوکو پرسکری که نوا خود چاره سر بکن یا جار کدن وگرن جبر کو هنجی برای ته از نشاش بم لسوری دمینن
نعم نعم بله بله يعني للأسف مخابن نخير وكا من قوت برزغري كاما نكسايتية حتى نها تبرزغري كاما يا كسايتي تنيا راست ظلم لما هاتكرن لمروف دما كوكين داربه او نكاربه كاربكا براستي ام جبو ولاتي خو کار دکن جبو آشتیا خلقی خو و مالباتا خو کار دکن از نخوازم تو زیانک بگیجه پسمامین من تفی گوت پیوندی دنا برامده نمانه از نخوازم او راستی تو زیانکی ورن تو دزانی اف مالباتا منه و لروجلاتا ناوین پربرده آمه و سایه لی از ده پیوینو درکتنین و گوتارین خوده شیرتان لبشار اسد دکم دوی او گهدار بکه گلک جاران باوی من هول دا جسیو 3 سالان و حتی نها جی شیرتا گوهرتنه لرژیمه بکه و نها ام دبینن ام گشتنه کوی داره ام گشتنه قناغ که مترسیدار لسوریه جزو و باوی من خواست جیره ببیجه گلک کسین خراب هنه لسر دسالاتینه دوی توان دور بخی اف کس تنه برجوندیا خود پاریزن لی لباوی من گهدار نکر دناوان کسان ده مصطفى طلاس هيا رحمه خودی لیبه عبدالحلیم خدام هيا اف یکم کس بون دست جی بردان او تفی زاروکین خود درکتن در و جدسپیکا پرزگریکو کریزی درکتن و لدجیوی راوستیان ظلم آدن کو راستی مهاد بنیره اپوزیسیون چاوای دما عبدالحلیم خدام درکت هر کس پیشوازیاوی دکر اپوزیسیون در دوراوی کم دبو و همان آوایی مناف طلاس و کسیندن تفی کو افلگل رژیم مابون عبدالحلیم خدام حتی سال 2005 مناف طلاس حتی سال 2012 او ستونين رژیم بون كاك ريبال يعني والوالد بهلا باوی من جه 36 سالان جه سال 1984 دخوازه گوهرتن پیک وره هر دما هفوینه که من هبه ایرشی باوی من تیکرن گواف کوری فلان کسه و چاوا خلق سوریه بوگواستنا آشتیانه و دموکراسی باور بکه اگر هون بخوا لپای کسه کینه که اف همو تشت جبو سوریه کریه و 36 سالان درکتیه و داخوازه دموکراسی دکه لی پرزگریک وان لگل وان کسان تونه که پشگیریا رژیم دکرن مصطفى طلاس شانازی بویه که دکر که چاوا حکم سوری تسلیمی بشار و عبدالحلیم خدام کر خلق سوری جی دبینه افشاش ریاض حجاب سرک وزیر بود سال 2012 ده صار رئيس وزراء بال 2012 بله كاك ريبال مرخص أزوي بزانوم تنها أوروباي سياسة ذكي ريبال الأسدي يعني برازي حافظ الأسد وبسمامي بشار الأسدي قالك ولاتين روجافان هاد خازن قديم مالباطة أسد لسر حكم لمينة اشترى برسكريكان تشيناكا يعني اشترى أستنجيان لبيشيا كاريتي سياسي تشيناكا كو يعني تجيب ده أنجام ده تكوري رفعت الأسدي بسمامي بشار الأسدي جبوتنا نا بروبليم أف نوفي الأسد نخير ناسناف أسد تو دزاني لهمو جهاني تشتي أريني ونريني هنا كسين كولغور ناسنامياتا تبنرخينن زحمة باوريا وان كسان بديمقراطية وهبا وكا تديد دشالاكين من ده از لقل قلق برلمانترين بريطاني جفيام لقل أنجمنا لوردانيا بريطانيا جفيام بهمان آوائي لألمانيا لقلق ولاتين جهاني لكونغريس جبركو خلق جداهية دخن نافبرا في كسي وي كسي هر كسك ناس نافاوي أفبا يعني رفتار نوي وكاين رجيم با خلق دكاره جداهية ناس بك عرب نكارن جداهية بكن خلق ما ين سوري نكارن جداهية بكن وكا بوزيونا سوريال درفا لباوان تاني تجمال باتا أسد بي وإيريشيتا بكن بهزارين جاران من جوان راقوتيا قالك كس جمال باتا أسد هنا تسودك جرجيمي ورنقرتيا قالك كس جمال باتا أسد هنا هاتنا تشوساندن قالك كس جمال باتا أسد هنا ند صلاة دنا تنكاري مال باتا كي بالتمامي كون بكي وبيجي أو همو بربرسيارن
وتقول انه هن المسؤولين. نعم. برز ريبال اسد برسين مجالكن زمان ماجي كيما جارك تقوتبو كو بشار الاسد وخاصة هناك رفورمان تشيبكا هناك اصلاحات تشيبكا السوري جبو ديمقراطي كرنا السوري يعني ليه محمد مخلوف ورامي المخلوف ريل بر اسد كرتن نهيشتن كو اسد يعني سوري برب سيستمك ديمقراطيك بابا يعني مالبات مخلوف لسر تأثير وان لسر اسد هبو هنجي ده همان وين ريني داي بعيني رنجيد فكري. لا كمان انا برايي الشخصي انه اول بنرينا منيا شخصي دسبيكا هاتنا بشار خورتكي جنج بو تمني سروق بشار الاسد 34 سال بون بيغمان خواست گوارتنكي چي بكه خواست وگواستنكا ديمقراطيك بيگ بينا لتتزاني بوراثت دسلاتي ورگرد او ند دسلاتي دبو دماكو بسمامي من باسل رحمه خودي لبه سال 1994 دمر بشار هاتو آبي من سال 2000 دمر تني 6 سال لپیشوی هبو كوارا پرورده کرن جبوكو اركي خوا ينور بگره نچار ما پشتا خوا بوان کسان و گره بده کود دما باوی وی ده هبون پشتا خوا به حوالین برای خوا رحمه خودی لبه گرد لسر وی زحمت بو دما شورشا سوري دس بيكر دما كو خلق داكتن لدجي رامي ومخلوف لدجي كومبانين وي سلوغانان آويتن ويدمي تو كسكيل دجي بشار سخيفان نگوتن ويدمي بشار سوزدا وبسينا شعبان دركتو قوت ويسروك دركفا ويجبو خلقي درباري گوارتني سپرايز با لي محمد مخلوف چو جموي رحمه خودي لبا وبري دومهان چو بردلوانيا خودي راي مخلوفو حافظ چون جموي نريناوي گوهرتن عاطف جي خزميوان بو عاطف نجيب كوزاروكن درعاي جاليوي وهاتن اشكنجه كرن ورفتاراوي جي بوان را نأخلاقي بو لشونا كورا محاسبه كرن جبركو مرويوي بون او هشتن باوري لجم سروك چيكرن كونابه تو وگري اگر طول سر يا خوا وگري و تشتين زيتر شتب خوازن و دمي كاري بون باندوري لسروي چه بكن و گرتارا خوا بگوهرينا لشونا گوتاره که بده و تیدا گلک گوهرتنان را بگینه به گوتاره که درکت هیوین خلقی تک بر و دمی خلق جی به حسیان که گوهرتن تنیه لو ما تنوتجی چه بو جماعت حافظ مخلوف داکتن و خلقی دان وکا تودزانی مسئله مزم بو حتى قشت رجائي رو كبرت الامور لوصلنا يعني اللي في اليوم اما نفبرك بدن نابرك كرتدن وبشرة ودقرن جميفان خوا ريبال الأسد بسمام سروكي سوري بشار الأسد وسروكي ريخصنا آزادي وديمقراسية للسوري جي إسبانيا ميفاني مايا نچن تدران نابرك كرت جاركتن دنباش تماشاوان هجا ريبال الأسد ميفاني منا سروكي ريخصنا آزادي وديمقراسية وبسمامي سروكي سوري بشار الأسد جي إسبانيا ميفاني منا هفتايفين بردوام دكا برز الأسد جاركتن بخيراتي نحصالي بوي مقوت أوروبا دميني الجلك دنياي قرية تجلك سيستمين حكم دارية ديتنا چاوا تماشای پیش روزا سوری دکی یعنی دخوازی سیستم حکم لسوری چه به و سیستم هری باش یا حکم بو سوری چیه؟ بله بباوريا من يا شخصي دفي دستوركي نو لسوريا هبا دستوركي شارستاني با دناف دا ما في همو ولاتيان باراستي با دفي همو ولاتي دبنسيا ياساي دا وكهف بن دفي جنو ظلام مسيحي ومسلمان بيكاتين دن عرب وكرد وكهف بن دفي همو بيكاتين سوريا وكهف بن جغيني فيهك اجي و تو چارە سەریەک چێ نەبە
پشتی 10 ساڵان وڵاتی me wêran bû. Xelkê Sûriyê wêran bûn. Gelek kesên derve jî hatin nav Sûriyê. Hîn jî tu dibînî gotara rejîmê weke xwe ye û nehatiye guhertin. Bi heman awayî jî opozisyona Sûriyê weke xwe ye ku daxwaza çûnawî dikin. Komîteya Destûr jî me tu karekî wê nedît. Tu tiştek elan nekirine. Bi baweriya min eger bi projeyekê dernekevin wêşkistinê bînin. Wan ê nikaribin gavekê paş de bibin. Ew hîn jî li ser heman me jîne. Ku divê serok ji filan olî be, ti pêwendiya vê jî bi demokrasiyê ve tune ye. Got tu biryarê bide ola serok çi be, gel bi xwe biryarê dide. Hilbijartinên azad hene û gel bi xwe biryarê dide kî bibe serok. Madam welatiyekî Sûriye mafê wî ye, xwe hilbijêre û xelk dengê xwe bidin wî. Mesîhî be, Kurd be, Şerkes yan Ermen be, madam welatiyekî Sûriye û niştîmanperwer be, mafê wî ye bibe serokkomarê Sûriyê. إن كان شركسي أرمني شو ما كان طالما هو سوري ووطني ما في فهذا نهاية لازم يكون له حق إنه يكون رئيس جمهورية. مادام قلتن هات السر كردان از ادي بحثا كردان بكن تو چاوا تماشای کردین سوریه دکی يعني دستوریه ده دستور سوریه پیش روزه ده دوی کرد جهوان لکدره به مافیوان و تزانی يعني بسالانه کرد سوریه حموتشتی هاتنا محروم کرن جه زمان ده بگره حتى ناسنامه مثلا قال لك كردنا هال سوريا هنا مكتوما يعني بجاره كده تشتكي وانتنا يعني حمو ما فاناتنا محروم كرن دفي كرد السوري جهوان شبه. طبعا هذا الشيء غلط وانا بعرف. بێگومان نفت الشاشة دماكو بافي من لسوريا بو اليكاريا براين ما ين كرد كر. gelek Kurd ji Tirkiyê jî hatin û pêşwaziya wan kir û li Sûriyê jiyana xwe derbas dikirin. Gelek ji wan di nav ertêşê de hebûn, fermandarekî Kurd di Seraya Dîfa de bi navê Şêrgo Alûsî hebû. Kesên rêzdar bûn lê pişt re heq tere heye, birehên Kurd hatin piştgoxistin û baweyekî nexwezayî muamele bi wan re hate kirin. Ev şaşeke mezin e. Ew beşekî giring û pêwîst yê gelê Sûriyê ne. Nabe pozisyona Sûriyê li derve kom bibin û birayên me yên Kurd nebin. Hin kes dişînin lê ew nûneratiya Kurdên li ser erdê nakin. Hin kes di nav pozisyonê de hene qaşo nûneratiya Kurdan dikin lê nûneratiyê nakin. Yê ku li ser erdê ne û hêz bi wan re heye nayên vexwandin. Hin dibêjin ji bo razîkirina Tirkan e. Gelo em dixwazin Tirkiye yan Îranê razî bikin yan jî Sûriya siberojî ava bikin ku hemû pêkhateyên Sûriye bi hev re siberoja xwe diyar bikin û biryarê li ser siberoja xwe bidin, li ser baştirîn destûr li hev bikin ku çawa karibin bi hev re bijîn û dibin siyasayê de wek hev bijîn. Nabe tu bêje ev welatî jê din kêmtir e. Eger te wiha got, wê hêzên herêmî û navdewletî destêwirdanê bikin û kesên ku bêne çewsandin wê li dijî te kar bînin. Li Tirkiye binêre çawa birayên me yên Sûrî li dijî rejîmê bikar anîn. كثير من اخواننا السوريين كردان مثلا بروجيك كردان لسوريا هي كرد بيجن جبو هريمين كردي ام دخوازا فدرالي دكن تبي كي شو بيني كمان موضوع الفيدراليه من مجارة فدراليزم يجي فدراليزم لنافچايا ما وكا پرچاكرنه لدنيرن لي بروفاجي ويكي گرنگترين ولاتين جيهاني امريكا روسيا المانيا سويسرا ولاتين فدرالينه اف نشاشه اگر بريكا راست ورا بجيكرن از نابینم شاشه دوا بو جزو ده بهاته کرن ایرو او پرگرنگه جبرگو تو دزانی هیزن امریکی لسوریه هنه هیزن روسی لسوریه هنه هیزن ایرانی هیزن ترکی لسوریه هنه
اگر مکاری بو همو پیکاتین سوریه کۆن بکن و دەستورێکی شارستانی بنویسن و تێدا فدرالیزم وەرە پێشکەشکردن، ئەس باوەرم تپرسگرێکا کەسێکی لە سووریێ بەvê سیستەمێرە تونەیە وێ خەڵک زیاتر هەست بڕحەتیە بکەن وێ دەوڵەتەکە شارستانی بە ji bo ku piştî 5 10 15 25 ساڵان هەمان پرسگرێک دووبارە نەبن. أو 25 سنة. باشه هێزên سووریا دموکراتیک قەسەد şerrekî mezin dicî Daişê kirin herêmên Rojavayê Kurdistanê bi navê parastin ew herêm navlê dikin îdara zatiyê li Bakurê Sûriyê di wê yekê çawa dibînî yanî hebûna wê herêmê ku niha qesed îdare dike li gelî yan çawa dibînî? أنا يعني كمان برأيي الشخصي إنه هن مضبوط يعني بنارîna min rast e birayên Kurd bi dijwarî şerê Daişê kirin û me dît bi jin û zilamên xwe bi dijwarî şerê Daişê kirin û bi ihtirâfa generalên Rojava ku çawa di şer de qehreman bûn û bi serkeftin di gelek sengeran de li dijî Daişê û grûpên din jî şer kirin û serkeftinê bi dest xistin. Gelek caran jî Hesedê destê xwe dirêjî rejîmê kir. Rejîma Sûriyê bi giştî red dikir. Rejîm dixwaze birayên Kurd vegerin weke berê. Lê ev ne lojîk ye. Hemû alî berê xwe didin birayên Kurd. Mebista min hemû welatan. Diva bû rejîm yekem alîba ji birayên Kurd têgiştiba û ihtiraf bike ku şerê li dijî dijminê gelê Sûriyê de alîkar bûn ku ew jî Daişê e ku dixwest me hezar salî paş de vegerîne. Me dît ku Daeş li Sûriyê tawanan pêk aniye. Hesedê hevpeymanekî giring e ku dikarî bû duriyê van İslamiyên radîkal de bi hemû rengên wan raweste. يعني هدول الإسلاميين بكل أشكالهم، الإسلاميين متطرفين بكل أشكالهم وبكل ألوانهم. تشتكي دن بيواندين تا لقال أنجمنا اجتماعية كرد للسوري أنا كسيهانا ونهف دبينن يعني جي قد تدانستاندن دنا وبرا وده هنا؟ لا نخير لا أبدا. نخير قط. يعني تل قلبي كي كو حكومة السورية لقال إدارة ذاتي ولقال قصدي بدأ وبستينيش بركو قصدي هريمك مزن جو سوري جو داعشي باراست. طبعا بێگومان ev tiştekî giring e ji bo Sûriya siberojê giring e ji ber goka em dibînin eger tu wan qebûl nekî tê tu sedemekê nebînî kolkêleka te rawestin. Ew destê xwe dirêjî te dikin û divê tu jî bersiva wan bidî û çawa karibin di gelek waran de bi hev re kar bikin ne tenê şerê dijî Daişê de. Pirsa Tirkiye de pirsa Idlibê ku bûye pêgeha hemû cihadiyan bi dehan hezar cihadî ji Lubnan, Şam û dêra zorê anîn wê derê li Idlibê bi cih kirin. تشتكي دن من حسكر بزانبم تو هبونا تركيا و إيران بتايبتي لسوري چوا دبيني؟ الوجود التركي احتلال حقيقي يعني. هبونا ترکیه داگیرکردنەکە ڕاستەقینەیە ئەو دەرباسی gelek navçeyan bû xelkê kuştin û ya bi navê Ertêşa Azad bikaranîn. Ertêşa Azad navekî bêwate ye ji ber ku ew grûpên İslamiyên radîkalin. Heta Wezîrê Dadê Amerîka Alî Kolder yê îdareya Obama got piraniya endamên Ertêşa Azad hilgirê îdeolojiya قاعدة ne وديت و خلق jî dîtin dema derbasî Efrînê bûn çi kirin xelkê kuştin û ji wê xirabtir tune ye ew dagîrkarî ye
والإيرانيين طبعا هبونا ايرانيان جي لسوريا ناي قبول كرن ايراني بري درباسبونا تركيا بقالك سالان سوريا و لبنان بكارتانين جبو استراتيجيا خوا جبو قو خوا بگهنن دریای ناوین عراق جي بكارانين اف زياني گهاند سوريا ما درباسي همو پرسگري كان کرن حتا درباري پروگراما خوا يا اتومي ركفتنك امذكر لكريزا سوريا وهاتنا وان همو هيزان هيزين روجاوا جبو دور پیش کرنا ايرانيه لكريزا سوريا وهاتنا وان همو هيزان هيزين روجاوا جبو دور پیش کرنا ايرانيه هردما کو بالافرا اسرائيلي رادبه لنافندين جروبين ايراني ده چبرجونديا سوريان بهيك هي ايراني افهمو مليسن خوا انين تنه 2000 جوان هات نکشتن لی حتی بری 5 سالان 45000 کشتین ما هبون مليونك بريندار جيهانا ما به ام وكا كاغزك جاليه خلكيفا بين بكارانين نعم گرینگ پرسه که دنیا گرینگ ہے بکیمانیش بو کردان گرینگ ہے بو سوری جی گرینگ ہے پرسه عفرینو و سری کانیه کو عربی جیرد بیجن راس العین دوی روشه دا ت پیش رو جوان هر دو باجاران چاوا دبینی مثلا گله کس دوی باوریه دانه دبکو پیش رو جا عفرینو سری کانی به وکا یا اسکندرون و جولانه يعني جولان لآلی اسرائیل اسکندرون جی لآلی ترکیه دبک و قدر وان هر دو باجاران جی وكوان هر دو باجارين سوري لورا نعم لا طبعا الاخ كرفض هذا يعني نحن بنرفض بشكل تام ناخر ام ردكن اف داگیرکاریه و دوی شر داگیرکاریه بکرن و جهمو خاکا سوریه بین درکرن جدما کل سوریه ام دبستانان دبون ام فیر بونه کو حتی لیوا اسکندرون اخا سوریه ام هرتم دبیجن دنابرا داگیرکارک و یه دنده جداهی تونه ایجار جولان یان لیوا اسکندرون با لیوا اسکندرون بگلکی جی جولان مستره و دوی ام همو خاکا سوریه وگرینن دوی هشیاریک لجم خلکی ما یه سوریه با کوی دی ام نه گریدای آلیه کی دن بن بشک گریدای ایران بن بشک گریدای ترکیه بن دوی ام نشتیمان پرور بن جهاف حز بکن لکلکا هف راوستن و به هف رس بروجه آوا بکن کو سوریا یگرتی و به هز ببینن سوریک به کو دجمنان رد بکه ترکیه یان ایران نایجبو الیکاریا مبکه هر آلیک جوان لپی برجوندیا خود گره ترکیه بکار به هینجی آخا سوریه شخورا ببه و ببیجه چمانا و دید دسالین بوری ده ترکیه چو لیبیا و نها لدریای ناوین پرزگریکا وان لگل یونانی لگل فرانسای لگل چند ولاتین دن هیا نها جی در باسی ناف ناکوکین دناورا آذربایجان و ارمنستان ده بویا هول ده هیمنتا خو یا دسالات خویا عثمانی وگرینه ایران جی جوان ولاتانه بریا عراق سوریه و لبنان دخوازه خو بگینه دریای ناوین و هیزاوی لنافچه هبه مخابن تبروجه کما تنیا چی کسک ما بدو بینه و امجی لپی وی خلقیدشن لنابرا خوده ام لسر بنگاه طائفی و نجادی شردکن و ام دهلن هر کس برجاندیا خواه پیک بینه ام جی لهمو ولاتان پریشان بونه ملیون کنیف للبنانی پنابرن 75,000 لأردنه 3 مليون لتركيا ومليون جي لألمانيا 7 مليون كوجبرجي دناف سوريا دهنا دفي ام شر راوستينن وبرجونديا ولاتي خو باريزن ام همو بهفره بلدنا كلنا مع بعض جبر وين خواست به بپرسم تو تخمین دیکی که ده سالا بیدا یعنی 2021 دا گوهرتنا که بنگهین لسوریه چه ببه؟ هلا لازم يكون صار هذا التغيير دفابو اف گوهرتن سالا درباسبوی بهاتا کرن دفابو کمیته دستوری کاری خوبداوی آنی با حکومتک نشتمانی بهاتا پیک آنین اتمسفیرک بهاتا چه کرن جبو هلبجارتنین سروکاتیه لیتو دزانی کریزا کورونای
هەر تشتیل پاش خست ڕێکەفتنێک دناوبەرە هەردوو سەرۆکان پۆتین و ترامپ دا هەبوو هەوڵدان لەسەر vê کار bikin lê niha li gel serok Biden ez bawerim ew ê gelekî tund be derbarî veguhestina li Sûriyê lê tişta me tirsîdar ew e rêkeftin di navbera Biden û Rûsyayê de tune ye weke ku di navbera Trump û Putin de hebû ev dêle gelek pirsgirêk derkevin lê hêvî hene ku xêr be İnşallah karê komîteya destûrê bidayî were û em destûrekî şaristanî amade bikin ne li gor pîvanên dewletê yan opozisyonê be. برز ربال الأسد دستورك عادل به حمو ملتين كل سوري دمينن ما في وان دوي دستوري ده به خازم برسك هناك حساس جشت بكم يعني قبول دكي كردستانك هيا وبشك جوي كردستاني لسوريا ام كرد نافلي دكن روجافاي كردستاني مثلا ام تركيا نافلي دكن باكوري كردستاني الفيداري باشوري كردستاني لإيران جيرد بيجن روجلاتي كردستاني لا أنا اللي بؤمن فيه إنه في تشتا ez pê bawerim û hemû xelk jî birayên me yên Kurd dîrokê de li van navçeyan hene ku ji wan navçeyan re digotin Kurdistan yan jî herdê Kurdan ne dewlet bû herdê Kurda bû beşek jê li Îranê beşek li Tirkiyê beşek li Sûriyê û li Iraqê heye ew li wir hebûn û hene lê baweriya min weke min berê jî got divê birayên me yên Kurd li Sûriyê di nav welatê Sûriyê de bin Sûriye federalî be neşaşe ew weke her welatiyekî Sûrî bin hemû mafê welatîbûnê bi dest bixin ola wan çi be neteweya wan jî çi be bila bibe ji xeynî vê wê bi salên dûr û dirêj şerberdewam bike piraniya birayên me yên Kurd li Tirkiyê dijîn 20 milyon Kurd li Tirkiyê dijîn يمكن ونفس الشيء بإيران في عدد كبير بإيران قبول دكي كو كردستانك هيا يعني ولاتي كردان بويا پرچه بويا ده سايكس بيكو داد 1916 دا بس صار في اتفاق بعد piştî Sykes-Picot rêkeftin çêbû weke tu dizanî li Sîver û Lozanê jî çêbû ku pişt re helweşandin weke min got zehmet e dewletek çê bibe û li gel hemû cîranên xwe di şer de be li gel Türkan li gel Eyraniyan li gel Sûriye û Iraqê wê ev bibe sedema derketina pirsgirêkan bo dema 100 salên bê jî wê şer berdewam be weke min got birayên Kurd, Ereb, Ermen û Şerkes bi hezarên salan bi hev re jiyan divê welatiyên Kurd yên li Tirkiyê mafê wan weke welatiyên Türk be bi heman awayî li Sûriyê Iraq û Îranê bi nerîna min avakirina dewleta Kurdistanê bi tena xwe rast e gelek kes li rojava bawerin gelekî giring e ji bo rê li ber berfirehbûna Tirkiyê û Îranê bêgirtin Tomaya Osmanî û Farsî û yên din lê nerînek din jî heye ku dibêje wê ev bibe sedema derketina nakokiyan û heta 100 salan jî dirêj bike ji ber ku eger pirsgirêk di navbera Tirkiyê û Sûriyê de hebe yan Îran û Tirkiye hebe wê hemû li dijî Kurdan li hev bikin û ez jî bi rastî hêvî nakim tu kes ziyanê bibîne divê hemû weke bira bi hev re bijîn divê em li rêya baş bigerin ku welatên navçeyê bi aştiyê bijî ev bû ku besa rojhilata navîn ya nû dikirin rojhilata navîn ya nû wê ne weke Sykes-Picot be ku navçeyê perçe kirin lê wê xelkê wê bi xwe çarenivîsa xwe diyar bikin داكريبال كافي جاري اسبرسك دنجت بكم زمان ماجي نما بكرتي زحمت نبا جارك آبتا جميل الأسد لباريسي
يعني كسياتية ككرد نفسكارة ككرد عبد الرحمن درة قوتبو وفاة كر عبد الرحمن درة قوتبو الله يرحمه. أصل ما كرده وج باكوري كرسانش تركيا هاتنا قد تبهيستيك وهن بنام يعني هن أصلي وكرده وهن باكوري كردستاني هاتنا بنامالا أسد بخوا بنامالا ككرده ناولا برای هجا مالباتا أسد جا عشيرتا كلبينا أو قريداي أمير ضحية كلبينا كو مزاراوي لشامية أو عشيرة عربي يا مظنن لأف زانياري لجمن تنبو تو دزاني خلق جهف زوجن قالك مالبات للشامي وحلبي هنا نابجن أم كردن لأصلي وان كرده قالك مالبات هنا جنافي وان تو دزاني أو كردن قال همو بهزارين سالان بهف رجيانا جهف زوجينا دبكو مالباتا أسدو كردجي جهف زوجي بن أو لهمان نافشي دجين لهمان نافشي زور سباس ريبال الأسد بسمامي سروكي نعم. بشار الأسد وكوري رفعت الأسد وسروكي ركسنا آزادي وديمقراطية جي إسبانيا بوي ميفاني من كيف خوش بوم و يكمين ميفاني يكمين تلفزيون كردي وهذي كم هفبيبين وها بردوام بكن مالت تاوا كنت بوي ميفاني ما بيريا شامي دكي كاك ريبال حز دكي فقري شامي بكرتي اكيد اخي الكريم اكيد ايوه كثير يعني بيغمان برای هجا هيفيا بافي من أوبو دما أمزاروك بون دقوت دفي هن ذكرن ولاتي خوا وهن أليكاريا ملتي خوا بكن مروفين ما لسوريا هنا برايكي من لسوريا دجي اف 20 سالن ما هف نديتيا كوري براي من سالا درباس بوي هاتا فر بري من أو ناس نتكر وتمانيوي 21 سال بو ومن زاروكين خشكا خوشي نديتنا جه خمبارية جبرفيكي از دبيجم دفي ام كار بكن وقالي سوريا بهفرا كار بكن وسبروجا خوا آفا بكن وبنابرو كوچبر وگرن ان شاء الله امي وگرن ولاتي خوا وسوريا سبروجي آفا بكن ان شاء الله يا رب نرجع على بلدنا زور سباس سوريا المستقبل كلنا قالك سباس ريبال الأسد جي إسبانيا ميفاني مبوي قالك سباس تماشفان هجا سباس جبو وجي كو حتى في ساعتي لما تماشكر حتى هف بيفينا كدن هرد خوشيدا بنو مالا وآفا تماشكرو خطري